Kardom don marli pini nili puthot wang thulana litum coaching honma tikelang bom channel Karbi teach 2.0 along la pen pini video li thot na litum thumbnail mate title long ta thek pon long po la son thak thak se la so video long ta nili than pachini pon po la sinon kelang bom na litum Karbi teach 2.0 channel long se akimi lang pol na litum subscribe pe tok du subscribe long ber ikha la pen adung la bell arjan da du bell arjan long ta na litum ber pon ikha la pen all long share da non lalu pulde monon fit nili kapre ga video mata update le once tanali tum mobile long nang le da prangi aphan lapen pinia video bang kenali tum Koson si land revenue clearness certificate bang Koson si nali tum apply ma Koson si nali tum download di ma lai hui bang sinili than pon ikpo lapen a website bang ta ilitum Karbi long arlo la si Karbi long arlo website la si nali non molom ke online si jat hormuta sulipet lopod la si nali tum video bang nang litum ke cheng pen kijut an lango la lopul to nang litum chini po a process bang ke la sila video start ya aprang nang litum han nili intro bang a subs na pik lang ekpo la intro bang nang litum lang pon ingo la pen video le cheng pon phelo na lapen nili puthar bang thola mobile screen along la sinali tum mobile long to Chrome browser ma te kapre ga browser du la hadak dam igra nang litum ke tok dam nei bang kin dag nili na biklang pon pol a thak du ho rtps.assam.gov.in putok dam igo tok dam det penali tum rilo mate search kori lo pol te la son interface ong penali tum matheng nota ho la sinali tum aprang la so website long wang lo pol te nali tum ekonong secret lo pol la dak tok dui la login putok dui dag nang litum login ra email id mate password hai hui gp ra dang nang litum login phitame la sinon na ki milang polote nang litum la register pudui la register nang po la si Koson se register ma la tanili dag ekon bang Koson se slime ma la so hai hui tanili dag na piklang pon ikpo la sinang litum aprang pen jong sika apply tang do pol de la track status pulang ber igo dag lo polte nalitum la acknowledge number do ye la id ba nalitum beri go dag pe nalitum chelang pon ikme po asi pada depin ben pe problem nang aprang sinalitum jong saki milang polte nalitum la register pulang beri go dag ber det pen loading po sapso loading po la nalitum dag la son interface nang klang ikpo la thak bang nalitum full name la pen email id la pen dak mobile number la pen nalitum password la pen state bang nalitum select hoy la hi select det pen afit la captcha bang nalitum la da number nalitum mobile ong ta kapre la nile mobile ong ta kapre la sila so number dak kan mai tok nalitum da captcha putok dim bernon berdet pen nalitum la submit noy submit det pen nalitum mobile ong otp nang lepo otp bang nalitum berno la pen verify fit noy la hello process bangke la si password bangke nale tum kibi du nai bangke la sonang po password bangai dag 8 kalte 16 an characters nei dakta toglo sorry 15 an nei dak toglo la si parda example bang piklang lo a b c d la pen dag la son number hai hui nang le tum ber du no la son la password bangke la sinili dag aprang pen registration kuri ala la mate ekon bang simar ala nili la sinili non back dam thupo back dam det pen ason ako ason interface nang klang thupo nali tum theng no la pen nali tum one second nali tum ason aber dam ra dak tok dui council with service pudi asinali tum la da Karbi long autonomous council putok di labdang ladak bang ladak le ber pono nali tum dag ber igdet penali tum atheng no la son nang klang po da instance of certificate copies of isita ke scc lai hui du dag penali tum income certificate lai hui tanali tum apply mail asi dak tok de instance of land revenue clearness certificate ke scc la si Koson se apply ma pulte dak la apply pu ke tok di da apply long leber igo nalitum dag berdet penalitum a process banda guidelines mate requirements bang da nang to igdet penalitum theng no la 1 number 2 number lai hui da number tok pon lo ya ay number nalitum da details penalitum chinita melo mane
dak pore penalitum chini ikpo dak kelang pen la sinili da bang dak details an bang nili nang pore pp dat po la kalta a video bang dinglen po la sila atha ke tok do register la pen apply pudo sinalitum apply pulo tel la apply plong ber igo la pen lason interface nang client nang litum thengno please login pudi la pen dang lason interface nang klang ponali tum thengno la simpen account jong sinali tum create kuri alo poloten la athak banali tum email la pen nali tum kibi a password la pen la captcha bang dak ber nang po la pen la dak bang login fit nang po login lo nali tum dak pen apply me po la sinili nili bang pram login tanglo la sinili dak email mate password hai hui dak ber ik det po video bang subson nili paching ton ikok po dak nili password mate email da ber elo la pen nili non da captcha bang nili ber pon ikpo nili dak captcha ber ik det penon nili dak la login putok dui nili dak ber pon ikpo la pen nalitum thingna la suna form bang dak nalitum form bang nang klang ekpola sinalitum documents enclosed with the application supporting documents ai banalitum dak pen lang pon ego land pata copy la bang nang sotlo nalitum la pen last time paid land revenue received jong sido pulo nalitum dak pidu nang pa avi pulo nang ne la pen service delivery time 7 days ando 7 days finalitum la so application banalitum han accept po la si application for land revenue clearness certificate pulo ya la sinalitum afrangsi dak nalitum bang form bang fill up ponang po applicant first name nalitum amen la pen kumamen pen si apply ma la samen la pen akur la last name la pen applicant mobile number la kumamuni si ka apply ma la sa mobile number la pen dak father name tok do la father name mate husband name nang litum dak pen to fill up pon ignang po la pen nalitum la gender bang please select pudui la gender bang nalitum select pon igo la pen da feed dak email bang do pol nalitum email bang dak ber pidon igo la pen la hi fill up thai phil la ber do thulang nalitum mathing no applicant address bang nalitum dak pen fill up ponang po mate tok do nang po la si circle afrang sinalitum circle bang select ponang po la pen revenue village la pen police station la hai hui nalitum fill up pono dak Akejoi yang se sorry akisung ave form bang ke la pen dak moza la pen post office la hai hui nalitum dak pen fill up do non la pen other details bang nalitum dak theglong po other details bang ppc naing ma la tanili na piklang ekpo la pen nalitum dak number bang donang pojong silong le parta dopulte la pen parta type nalitum select nang pom id parta ma lai hui nalitum dak pen option long pon po lasana periodic parta miadi parta la sinalitum dak select pon ego la pen annual parta periodic parta number la dak bangai nalitum parta number tok nang po long la pen det la biga kan biga ma do dak nalitum tok nang po la pen kotha kan kotha mado la tanalitum tok nang po la pen losa kan losa sidoma lai hui nalitum tak fill up ponang po la pen land area in square feet la square ba nalitum calculation kuri dat pen dak toko kan ma la pen lai hui fill up tang thai lo pol nalitum la word verification di la sa number ba nalitum la ber long ber pon ignang po la pen nalitum non si submit melang polte nalitum la draft tok di la draft putok di da draft long save data me la pen jong si submit me polte nalitum close ta me la pen recent ako akimi manela ka fill up tang an bang jong si chokche pin lang polte nalitum da recent ta me la pen choklo polte nalitum la submit no submit det pen finalitum da ketok doi acknowledgement number mate la reference number banali tum hanang pipo la seola so number penali tum koson si
pen accept elo mama te ka anang ding sidulang ma pula son chilaing pulo tunali tum bag wang iko bag wang ik det pen lai hui ba ki joilo nang litum dak bang anam nang ne lasi pen nili nang than mate nang piklang iklo lasi nang litum la bag wang det pen la track status pudi la dak nang litum han number nang people la number ba nang litum la track status pulang ber noi la pen what do you want to track pula sanang client dak la sinalitum la service pulang bang la ber igo service pulang ber dat pen finalitum track status mate application reference number ba nalitum dak ber igo la so dim ber igdeno la pen dak ber dat pen finalitum la track pulang ber igo la tenalitum dak details bana chiklang po la si la bangke ke mesen la penalitum dak pen kaprek nili na thani pu bangke la so dem penalitum kaprek ta apply me la bang ili Karbi yang long autonomous council hin pen lo la sinalitum dak pipilo apply me pulo tenalitum dak ketok nalitum lang igdeno mat la pen income certificate la pen duplicate copies of land pata jong se pata hui bodet pulo duplicate penalitum dak pen apply pan me po la pen dak do lang ing si hini ki thompli pho trok siner cap ando dak cap an dak service nang pinalitum pan la pen la hai hui banalitum dak pen apply me la so video long bang la anchot no la pen nalitum video jong silang mi sen polote la so channel bang sorry la so video banalitum subscribe igon sorry la so video banalitum share igon la pen channel bang subscribe igon la lo pulte litaning sampo la pen nalitum pan ning chithelo 1k bangke na pe playing po pusining chithelo la si 1k jong se playing lo pul nalitum haning son surprise mate giveaway bang nili nang pipo la si nili nang tuning reala mangke nalitum kaching hon pen nang pe playing dun igo la pen mo next video long le chitong thuna antel do me thak me Kardom